tuna hian hei shooting turin kanin bua cha mek zela hei in hmuangin hair and makeup session kan nei meka chuanin tuna tak hian hei kasam hi ka bok chan thati le ma min jam sakunu khan ati sang chalo lu tuka ka du khop lawa hei helai nu hi a bok sang thiam to pa I law ka chanu pakhat sam kha sang de khan ati saka at iti dan ya mi lo ti sak ve ka tia Kanin hana room at na hangin. Hi girls! Say hi to the camera. Salam po cute siya. Na, boys. Boys room at boys. hemi chu ma ka shoot pi thau hian ban ma me ma baking ni pau chen ka pi chu ama changa ka ngai san ki lam thiam ka ti IG ate hia po ka follow ten ne o helai mi tak phe hi chu share cool ta pang kha da mo ole tuna mi hi tani shainya hemi shooting ka nei chunga ka kom ve de obernia tuna han lunch kan e don meka ei turi min provide che ema I zinga khang an thlenga dariat vela khan chuanin breakfast e ru khamin ti ngala breakfast tuin ai de khan lo serve chan I kan e ngala chuan chumi hnuwa hei ti hanin rel pola cham lawang ti kala puar to palan shimin ei tir le a ke I englaw ma se chokha breakfast a khan awm lo wang khan rice kha ke ya steam rice le butter chicken ti vel khalan chahan ke e chan I zana kala puarlo tuka dinner ei room ron ti le te po khanin engma ka ei thei tholawa I dinner a phe ka chang gulab jamun kha hlawa gulab jamun kha ka du to pa pathum kha kala I fruits claim te nen chu jong ju ke ya chuanin nuwa pizza te khan ron serve le hemi shooting nom ka ti na em chan chu amuna hanin coffee le thingpui te juice te du to ka in reng tur kha charan da to pa anuam ka ti to pani chumi chu chuanin le apoi ka ti chu ka ngai to le thian hei video te hi ka nei chalawe mema hemi vlog tuma yatnuwa post le tuma ka ni lo wang khanin video lak te kha ka ngai sak lo to pa tihian I eng mo ka sha chwa thu la ka la kwal ve kha ka ron rem khom de to pani me ya